dudon mi angai tu nu lepa ule naw pol dam le himin kanak khom cheu mo chin in fuin nan kut kan lokai tu jing thong ni kul hluan li November ni sari tlongkai ni li jinga chun 47th president and your 45th president US president thar sithlang ding sila la ding mi pu Donald Trump mi a hlotlin nak Thucah mai sabik kan ngai khom ding ami pi hrim hi an zai kan tiding mo an phur tu ki concert ve rawin kalung oi avun ti dek dawi atong man non law USA 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 ti rawin an out luar hlawi angai chang kho khilok kalung oi rol pi tha a thong siar kalau nei hi toka nan ma pol thon zau manin an mitian mu ri ke lomi chang vai nak khengo nak maksak kan to tlang thei hi kadia riam tuk lailan ten relmen sela American san thon thui khengo nak ropi zet kan to nga si ati hi tok hi amai tong sinon lom kai man jianga so khengo nak ropi zet ati kher nak hi karon rel doke putram thanga chun tuitum hi anne nak hi comeback asi MMA fighting tiveka kan thading anbun ne lo lok zik chuar chawi anbung sung zik chuar chaw nu thathar anrun la sali anrun ne salmi vekhi comeback tinan kau thebi mai sar hiloka khan arak sung asi Biden teilamin anak nei tuitum hi maksak zetin miropi zetin an thlopin an chang vai pi khatlam khale tamra lun pol thon an chang vei na sajeti an noyok naka ne nak hi undisputed winner din hunin el boy thailau real boy thailau apiat atatin ne nak achawasi churonga anuk aul dau kauding himi tong fang avun man kher nak san hitin karwati amit mai tla khizau sela kan pe ri ding nan mai zara level thar kan kai thei America ram kan ro Peter Salding kan ram pi hi ana I achori damter atulasi kan ram pi hin bomatul bessezetin bomatulasi ramri kan rem thatlang ding kan ram pi aziang kim hin kan rem thading asi tuizana san le wang nei takin san thon thui record kan tua chui a san le wang chu zau manin achang thaiding ti anzum lo mi thil kan pa thlang mi he si chuilam sin kan zo nak ding rangi mi pi pol anak ruanga lo mi le don kham tu pol chu tuizana nein an zaw si America rampi ranga chan tha nisung loi aswak zo golden age kan lut thlang ding rammi pakhat chiao nan sung kwa nan ma khwa ranga ke hin mai ka tong ding si nitin chan tin te cholvin hi ka tak sain tho thot sunga chun himle lian le nun nomi nan nak dinga ka chol da lo ding kan fa le nan ma poli nan phumi America ram arak ro pit wang lai sui chan sansung loi kha kan thengter sal ding asi America ram kan ro Peter Salding ram chak ram lian thilti thei rawa kan changter salding mipi palkhem palbetnak chemter si thlang ding American mipi nanza ten hi malak nak ro pi asimi America ram tundin salnak choi san salnak dinga hin intel pi cheu dinga kalau som si hi kan tum tanak ro people tuan suak dinga hin in that tum le in to mo tum tu pol kutisin pathianin kanun nak I hum him sakasi tuitum athurel na ka hin American rami first lady si salding mi anupi Melania Trump khalin aratelpi afapa Baron Trump khalin arun thun pu Trump chu nu pi lam avun hoi kanupi mel tha Melania para kalung oizet ibom tu asi ani hi nan theivekin rampumi chabuzuar khong tambik mi ngan tu asikhao ati mirau people khalanak thai boy ve tho ti ziana sa ramri thu chu a hel kam tok siling avun nol sali kan ramri pol zau fel salin tha ten kan kil khoiding asi mi en ralu hi kan du lawa silau ralut hai sew asinan dan song vek ten se ati tuinia arsi pakhat arsi moi arsi lozet ara suaki chu Elon Musk asi ani hi mi pafa laklaka mi hleiche mi chung chuang asi alem asilau mi genius ngai asi ani vek mi sungloi mi raupi kan ramin kan nei hi kan hum him atul asi ati million tel asimi America ram mi people na lung oi thu kalo sim record thar kai theidingin nan main in som sawasi America thon thui thil thlengda kel lo nan thlenteri Nehnak ropi impact mi Nehnak hi alak ka siter loading kalau rule salding asi athathei bikin na kan ton dingi America rampi hi ka kipin kan thlengdang lamding
thu nei tu poli palbet mi si son lovin American mi pi polin an thunun mi rampi asithlang ding chumi ngil lo nak ni chu tuini hi si putram hin campaign lai ama bom tu pol angil lo mi pi maya put choidan athiam zet Elon Musk athang that leya Robert F Kennedy Jr hin America rampi hi ram hrisel ram hardam ram ral muangi to adu asi ani hin keile American mi pi pol thanga ziang simatak to adu i thil ropi thil pi pa atwa ding asi sum to nak lama USA sangtu hi China si China hin kan nei vek mi ropi pol hi an nei lo hi thil poimo big cho si ati US rami biaknak apun pun thu arun thertel Asia American Pol Muslim American Pol Arab American Pol le sakhonak apun pun betu polin nanza te indu sakhom ruanga tuinia Nehnak ka chau thei hivek ton khom na hi thil thlengzen zen asilavi Republican Party Pol kan thin lung le kan lung put wang akau zia common sense nei tu kan si zia khal alang ter ralam thu hitin avun kai ko kumli sung Oval Office loi president ka ton laya khan tu vek chul chin leitlun hi aboi ruai lawi ral dau nak khal athleng lawasi ISIS Pol khal me mit an si kha tui si chun leitluna hin ral dau nak hi re ter asithlang dingi leitlun mi people thin thi nadain I mu thoten kan thei thlang ding Golden Age of America ti asal lewi America rampi thuan thui sui chan sansung loi sancha athleng thlang dingi mi people in vauphal zeti nan pek mi nan vote thon kei hi chuiton vo chu in hlana si apakhat naka pathian kareti pathian hin kanun nak ihum him saknak san hi America rampi run suak ding in le raupi ter sal ding in si kumlidang America rian ding le mala ding in pathianin idu lai ruanga kanun nak irak hum him sakasi rem dainak le nangam nak kan thlenter salding aliam chia kumli America rami thleidanok nak pol kha kandung tun achu zau kan maya lotlin nakin in huak America ram sungi mi phundang dang pol lungrual te thingtlang khati kan fut ni atleng thlang ding ziang machan song chu America hi pakhat naki kan ret atul thri dingi America rampi ropi ter sal nak dinga zauman kalau thau thalo dingi kan ma khwa chu alan lai mo nakin ahimin achak son dinga si hi athurel re raulaya hin vote thak hi anthe ri ngai lo si rilok nak lam hoin hitinarel North Carolina State Battleground na State dang Georgia Pennsylvania Wisconsin Nehnak kan chau hi aropi tuk kavalau ngai na highway o Michigan Arizona Nevada le Alaska Nehnak kan chau re raulai electoral vote hi zathum le lenga tal nei theidinga kan zumoi electoral vote thaya rampumpia popular vote zong khalin vote tamson mutu kan sire raulai hi kasun sakin ropi katituk asi tia pi nena lung oi thu asimi a vice president simaiding Jerry Vance lamavun zawi lectanisin thusim ding na kau thuavun rel thoki mi pi in JD tian awi Thucah la sim thailo akek hiam ani top mai si pu Donald Trump i ramkhel kholton lamjin tluan hi amakin adang lam hleiche chui kholton na ki karaktel theive hi kadia riam tuk karangi hivek mun in peding hi karak bai sei banda lo US ram santhon thua political comeback i ropi big tuituma kan to thei asom li le pasrina US president siding mi pu Donald Trump hi kumsom sari la pariat mi si akum zat hi US president pakhat man thriltin anak sidalo chui thil chun mi chak leiche mi ropi mi special asinak alang terasi chunak manin aropi big nak chu US hilok nak santhon thua hin rakchak lauzau nu run chaksal political comeback to thei hi kumza somthum pani sung tu generation a zauman anak umda kelawi ama long hi tui santhara comeback ki the White House lo sal thei tu ding sun michung chuang ase July thai campaign na kan nei laya Secret Service pol lo sam nak ruanga that ding ri ka atongi asinan pachianin anun nak ahumi aluat asi khavek thilmak pathian kutchak lang na kha President raktuan da tu pol la khala sisela tuituan ra ulai khala an da ri kel lawsi putram hi chu ka thai fiang ve to si akai hroina hnoya thiltha ara thleng dingi nandu thu sam pol akim ding nan fa le pol ma khwa thanga kan bai seinak hi bansan kan tumlo ma kan ladingi tuisin natron kan thok ding
America san thuan thui politic comeback ro pi bi kan muzawi America san thuan thui economic comeback ro pi bi chu pu Donald Trump kai hroinak hnuai hin kan muding a si tia thunet akhar RP lung sia sawa lung tluang ti bangin hilama putram lepol Nehnak an chau chua chawi lung oinak hlotlinnak thusim anak nei re rawlaya khatlama Kamala Harris chu ama vote tu mipi party mipi polin Thucah rel dingin an nge nan a el tha sitia Fox News in angan hi vekte te hin lungput rawpi nei hi atul tuk President rilok nak pipi lau khala rilok nak dang se zomok dak dang khala se la lungput nget khaule pi changjat nei hi atul zat ngai ding ama P Harris long silau a campaigner Paul khalin mi people in avatlung mayu tin an noti anma chantu mi people thanga abeidong bangbau thak zat ding USA ram hin rilok fe phung fel fai zat le tidan mumal zat an nei mi pi zahung thanga chun tua hin Nehnak kan chau tin an aure ro etuk media khala chutin kanak thei asinan officially tayaweni an puan nak ding chu tua hin asiri lo tu chu a result asi an puan kha a khante na umlai ding anti dan tlang pi thewa chun December thlai tlongkai ni thum voini aliam nu tlongkai ni hi mai sabik ti si tuitum thanga chun December ni hlei sari tlongkai ni ni khi asidingi electoral vote mo hi electors polin an la khom dingi president thar le vice president thar kuta an landing si nakum thong ni kulluan nga January zarmai sabiki snei le house poll an meeting ding khelin electoral college polin an vote pek mi chu anti felin an up ding si chutok longa president ngai ding chu afiang ding tu hi za president a si chu kan ti thailo asinan electoral college poll hi ma le party si an khilthin mi an si tlang pi ronga result dang chem chu chu awaswa chu zum chuang lawi chutin senate le house joint meeting combine kan te chu meeting an nei tika president's poll an puang thangding president's poll ka ti chu president le vice president tharan si chutik longa president ngai an si thangdingi chui nui sin US presidential inauguration anti president thar achilole chauza thar laklu nak officially nem nget nak an nei ding si US politic fe phunga chun chui chauza thar president thar laklu nak chu president rilok nak si nisom sri pathumin nisom sri pakwa karlaka nei teng ding si tidan tlang pia chun January ni kulni sundir honga chan an mang theu si anet tiang in ngai sak ronga kalung oi nan za ten sun tha mang thau lo